Ebobo some ne de toso dedu eda baakon ene ne SOMPA 106.5 FM Accra ya ne nkrabata edoso esena adibi ewo manyimu na yatena se ede ensemeto ase na kodwoje si no nsiabremo kase ebo ensampa no pei yansa ntwerofo abo ne boade abeto samufu animu a wasem na edi ani hwe eba ne sai Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra afa YouTube no so etesa ahwehwe krojen SOMPA FM live ye live o e wadamfo pa radio Paris France abrochimamu amabrofo no nyina sese bon 93.1 baby SOMPA TV wona hwe adabraka ekumasia headquarters no wonu mabie di atum ama mansan wo mo fakase ne mfefe ho na anopen na kwadwoje sia so yasene no kai center so nkonante yebe NDI endpoint homeopathic clinic Dr. Dubuate na damentira sada ena anopakuru ya no ye ka kiro se ma omi ni mustu tontina 74 ye 20 afrani T74 ena afro obetwa bibia no mo a menye promasido de odi so hye kakra bi boto no na ena foto ewom no ama energy foforo eno ne yekuta bia anopai ensam ne ye bia ma wo na de di mu akotena bati bi ne se chama wuntume se bra wo ba yoko Nina na monsamanfo a wo makonyina no wo mbegina nani so na die nti ene koba asa Ghana Mampeni John Dramani Mahama she Ghana for boss galamse wona ofakoti kwanso etuo no wo mde nhihye foforo kra eba hu bi na mo se ubeduru enkran tema port ho no a excavators abesum ho nya asemwa na wo ma bekle na mpenimfo yi ano se enye kle na wo mo kle o edi congestion ekuo bi yi wo mu tie free MPP amanyoko no wo mo de wo mu titai edi atai Dr. Brian ne champion echi afe yekọ South Africa mamu a wo mo de China fo makon enson ekoto na duafie adan wo so wo ma kidnapping we ni nuanom yabo ano se no nsiabremu kasebo SOMPA fie de enana kwadwojesi company limited wono ena no pay ne dia wokuta yemu ena kenkan for triple A mine APAM DADAA Odehyieba Obaapa nana ya ketre ye bia ma wo ye basisia Adishma Maji Breka Sebono enchemu ankasa nie enrada ena Ghana Mampeni John Dramani Mahama nya kwan ene Ghana Central for wo memu edi nhyiemu ni nyina ne se niama waye wo bra obetena abenwa no so no wo chirechirem ede akire Central for sebe ya yeso bebo hu deruo na Ghana fo ehu de ekoso na enrada nwumre wo bra na abo nwumre no nwotwe ene wo ne San Central for edi nhyiemu na wo bra wonya kwan ejina simpie so a wo ne Ghana fo ekasa no Central for ni bi ebusa no question say eba Ghana hasi ya de edi enya pa galamse wana wofa kuti kwanso a woremo etu fom agudie no mo say ensu a ene yensase no say ene opeso ye edefa ho no ene o mampanyi chese wo mo de hihye bebre edi egu akwamu a make say na empanyifo bi kra chese on declare state of emergency wo say de be nya de a obeye nemom no wo mo de hihye egu akwamu a make say ye wo kofo wo mu abonten ebo yensu a ene yensase no ban wo say blue guide waterfall and a woman this adwuma into o Ghana for boss e ba ne se fom agudie to a won mu se yensu an obehwe na sa eku a wo ate a wo mo hwe so wo mesia no kwan no wo mo timi aye adwuma we destroy it. And so I gave you the number of champagne machines we have seized and destroyed. As we continue to increase the numbers of these blue river guards, I'm sure that we'll be able to cover the tunnel, we'll be able to cover the Pra, we'll be able to cover the Ankobra. And we hope that then we'll start seeing, some reduction in the turbidity of the water. But even more than those on the water bodies, the destruction is the forest reserves. Because the rivers take their catchment areas from the water reserve. So if you destroy from the forest reserve, if you destroy the forest reserve, the river or the stream will dry up, because where it takes its water source will no longer exist. And so that's why Adishma mani pokasa ye Ghana Mampeni John Dramani Mahama afe yan transam no so na yenwura santemantemo asantemamu no titina ni awoda osona manyoku ano yewura Bernard entwebosi akon dodo na abone mra na echema wuntumi na
me boso me da na etoso adonu nso a yoko foto nsafre no na ewie wo mo de hye wo makache ho enafo abi no wo se di ohun wo nani so no ne nananom ati nananom wo nse do a wo mo nso ne leto da nyina no ohun wo mo esan se ho na nya bia e wo se desani pa utimi dampo ema ade eche wo de ntia wo ka sansemi no na wakwa kopiem wa danse na wone omanfo no ebo nkomo no wo kana kosem de ohun wo yoko wo no makache e de kire wo mo na ye ba chi chama wo tumi ba bia ko ye ne metu ye no me se minister wo tu na wa 2 3 adara kasi ana adara kasi no e go straight fiasa na the same thing no ko say na wo hye ba bia chama wo tumi me da nearly that me see na me ko aka me wi na obia no se wo telling you obia se wo a wukuru wo na me mo wo wo busia fo mo oda fo no wo wo no o sha sia se wo wo na sha se wo ko eti mi mu sabi aka se mi mu sabi wo ba bi atu aka pa fo mi ni ano anu sabi Yesu Kristo etru ba bi atia o tia mu ka se ali sabatami maja na no pa me no we want to me chapter 1 no ana waka maja da no wapa me de ohunu wo yoko se na nya de so wu na nka wo enti bia wo mo de ne koto ye nya bia mpa nka wo se nipa etena ema ade echi no na kosem adanse na wode sansemi ekoto dwa ewo adanse askwa constituency yeda so agina amanyosem emo na etiefo be kaye nche bia na NPP amanyoko na bie kwanto ho se wa wo pese wutu franka ede ba amanyoko no won wa kwanya se wode forms ebekọ won mo headquarters ampa meka se nipa num na wo mo etime esubmit won mo forms ya meka se wo mo eye campaign den ebinimo ene na madanse ene ade na eno wenam so ma wokopiem ewa Aguna West mesini emo ewo asantemante mu a MPP amanyoko no ekuo bi ewo ho ya wo mo se efra wo mo delegate for wo mo yi wo mo ti a wo mo se so wo mo hwesa ne niam esi ekono a Dr. Brian de Champon na wo mo to aba no ema no se wo meye frankatuni mfama MPP amanyoko no a ebetimi aboa na wo bro asa dwumede ekoso no ya ne opanyi a wo no ene de koya no eye right Beneza don ko twetwe nkomo ene wo kya se wo mo hwe nia obetimi di asundue pepepe yo se ne MPP amanyoko no e pa asundue wa amanyoko mu a eye Dr. Brian de Champon ele betimi aka won mu abomu yehu da egwa kese ya atwei ono so osefata de odibia oyeye oyopeni bia ye de yeni atufom de ni woni asembia ni woni nkeken bia oni ni obia si etum yeto aba no ye de mana obetum de nkabom beba MPP party nim because oyobia ogina finfin this honorable Brian Champon Union obetum de ba support ye de ba ono yenima MP party no ebe fa ne tampe fra aspirant wo kono ken nsem wo no ho baumia nsem wo no ho na se ne wo ka se wa kese aka na ipe man kofo nti asika no ka ba hwe ma brand no obi a odema asem bia enini ho nti efi se onu no ne coordinate ne yi dwuma na owina ne ton wo je na election no enye de Alishma eni awodo ekotie ye eye delegate a womo so eche kwan ya womo fi se Dr. Brian Champon ebetu franka edema MPP amanyoko na bebo na eno na chi no ye ne yewra Beneza donko wono ene ye leader edema delegate ono so eche mu sei as a year candidate ye mo ayesiem wa hei ye doso pa nanso na no pay ayefefre ye ho dudu a ye nya won emponi na woni na wo ye delegates a woto aba wo Aguna West constituency kakra bi na wo ye volunteer groups a wo yi ejuma wo de bo a party no nti abri na wo behu MPP colors no we ni waje nti no pay ye to nsafre ho no za ye ne ye candidate ye hia obi a obotum wa aka party no abom na obi obotum wa aka party no abom ene hia ne papa Brian Champon ene de yamudi ye nim na ye de hene support na ye de ma ye papa Brian Champon osande 2023 ye ejuma ye de ma na hone kasa na hone nziye no enu bebre na emama opponent that is NDC wojina de mensam no na wade attack party no yera Beneza donko eye leader edema delegate a wonmo ewo Aguna wobro a wone yensentre ni kwaku adema etwehwe sankomo yi ene ye nwura nsam foforo mu na soafo a wo hwe akwantempa ho nsam so na wosan so ehwe etese aka akobadie ehon senso transport minister
ye wiemu de nyina ka ho nsuo sofo wo mo de eka ho Joseph Bukari nipe na yewura ya kasa wo se huhu bi ni na momonten Ghana for say excavator bi aba wo mo yusu galamsey kro na na wo mo de ba ba ye port wo nya asam ketwa wo mo ho se yakle na ba bi a ye kɔ no nsentrofo mo musam na yewura Joseph Bukari nipe de aba beto so se we no nya se bi a wo makle excavator na mom port ho abo apeso no na wo mo kra ho se de beye na eho beda ho ama afofrofo nso pese wode wondwetire no wone ma ba oman mu mamfaso papa bi ba no wono mo nso nya baabi de wo mo de eba beguo enti nya se bi a excavators no na wo makle we kura no ebi akwa kodi Michel Camponom ene mmea ahodo a enhwemu mapa besan so adi ho akwa akire. We caused for the evacuation of all excavators that were at the port in Tema. Now, on the 22nd, I made the GPHA, Ghana Ports and Harbours Authority, put up a public notice that we were going to evacuate all the excavators that were in the Tema port to 1 Michel Camp, 2 Burma Camp, Teshe Camp, and 49 engineering arrangements, so that we would decongest the port. If you remember, before we took office, there were a lot of container congestions in the Tema port, and we had to take time to clear to allow free flow of business in Tema port. Transport Minister Yera Joseph Bukari nipe no enyuma da ni wura no ene yete no na eno adanhye mudie bi ekoso e won kran ha se tiefo be kaye a enche bi a na aboso kan spare part dealers wo mo panyi e de betu udwa se wona wo fi wo mo amaso abepiem wo memu titu ni Nigeria fo a wo mo wo memu a wo mo di dwa no ekwan a wo mo de Ghana fo e fa so no enya de a wo mu eni eje ho nti no wo mo ba betutu wo mo shops ni mu nyina e ma wo mo de dan kra e bai nanso e dan be du ye no na chese asanso akwa ya asam foforo kra nam so e ma sompa ye ne opanyi no edi nkomo edi fa ho na enu ada na enhyemudie bi ekoso a ene womo eni mpanyfo womo efri Nigeria na womo ehiemu na ne nyina efa kwan a womo befa so womo betoto ne mayie na sa mentim wase asode wo Ghana fo ne Nigeria fo entem no womo ebetimi asovo na no enam so ma chairman edi ma boso kan spare part dealers Yera Henry Ochre eni central for twetwe nkomo ene ode to womo anim se emprempren de womo ahia na womo gusuwa ya womo ni mpanyfo ebehia na womo atoto niama no mare se send your mo yeso beto two shops no mu no sisi ade wo mo atoabo ase kakra ya wo mo twen se wo mo ni mpanyfo hia wi ansa na wo mo hu ne wo se wo mo ye eto aso. Bank interests are very high. When you need loan or some money to clear your goods at the port, it's very difficult. We are facing challenges here in the market. So we can't sit here in Abosokai for our brothers to come from Nigeria, China, Turkey to take our market. Our message is clear. Some foreigners wholesale to us and they sit in the market and do retail. These are the challenges we are facing here. We are not making any money here. We have challenges in the market. So now, we, the executives of Abosokai Spare Parts Dealers Association, are going to sit down and do a review after the 3-day exercise that we have embarked on. We are also going to talk to the authorities, the stakeholders, and brief them what we've done so far. Adesma Yera Henry watchere eye dwamtireni edema Abosokai Spare Part Dealers wabra woni ensentreni nana oponchecheku etwetwe nkomo no. Anopei nana kwajojesi company limited ekoba jesi sempremo a woto adanse ho ne makase wono ena ne dia ya wama ya no ade brewo na uhia danse ho ne ma enkoba bia oye baako o se na opepem kan ho na kɔ ne nkyɛn dia ode hya ase dia ode kɔ na wieye ne nkyɛn na abenya firi meka ne sei no nkyɛn sɛ de boda nso na doa penti ana cement emu ayon ross nom ɛhɔ na wɔsɔkɔ na adwuma penti na Central Steel for abona baso sɛ we outstanding building material tonfo enintia no pay baby awo bia na nakɔdwo gesi hwehwɛ no ɛno an sɛ wofra homa ne 020 4355 040 0204355 enkna ya chantra hill ram bat no so ha baby a ofre na wonsa kano anopai me ka wo sɛ donso twamu yade bia no de owa no aduro endpoint homeopathy clinic Dr. Adubu aten ho na abenya anopai me kanfo de amawo awo ne yedi twa opo a ne nkyɛn na awo no obetimi adi badudwan ene nti kan ho na wasam wapomuden pa de aka ho physiotherapy de yemfa mfine fikyire nti yade ete osu bia no wo nkran a ene shell signboard sprinters kwan no so wa abro no ewo ho
ɛna efe krono abohia ɛne ekumase asantema mu kan ho na kɔ na efe kɔgye edu papa ma hotomra 0244867068 Dr. number no ɛne ne nkasa sompa wote yabo yaba ɛyɛ sompa no a baabi anam bia wote no sompa ngorabata no ebia na mmom wote sompa yebo yeba ɛne ne wahwɛ wo mpɔtamu na fe wote sompa 106.5 FM no esan sɛ ɛyɛ wo hɔ ne yeba na adekye bosome de ɛtɔ so adu no nsia yeba ɛyɛ sompa dome market ɛne nti anopa awia anwumere yedwumadie nyinaa yene adwadifo no ene wo mo ewo dome mpotem ho ene edie enti ya no wahye no nso na woyi aye kan ne yesintaso nkonante Yas Company Limited wonom ene de Yas toothpaste abadwa so mekire Leicester Company for ene ne brush no wo mu kutaye mu den ede broso no ne apose no se saada no bra na fe beji akyede sanka ho woyi aye kan akwan apono saada ho ma wo nso apese oni endidwa enti eba ne sa ene adwadifo epono no nkasa wo 0547 548 538 0547 548 538 na enepe wo mu no yenka emfamma 2074 ni o tete ho de ntia ne nananom yedudo si ho ma yenum bi ansa na ebinom kura atwi wo mo sen ede bibia to wanyam no sana e wo de ekire na wo mo boye nkomwa no ho ban se de be na ebenya hoden atimi akonti anyarewa ahodo a eba yempotamu na firibra ye jatum na obese ye nyina pobon ye de ya ye bibia hyehye ye nsami san twetwede ne ye wowo se nwa wa yira ne nam ya yakwan so eno nti na 2074 asan hwetete atempon no babia kwampa ne da akwakofa na fe state of the art technology abefo kwan so wo mo asan da so de agutuo mu a fiboboa bi ehia bie na mmom o ma akoda nofo ana wafa afuro ene obi awuni mfinhyadu mienu de yenkamfo ma wono ma aka bia no momfa ne sebrato baabi eto nro bia ebi wo ho kan shi drag lane afi kumase ashtown kolinake ho nyina wonsa eka bi 0246 073 498 eye tontina ana T74 woma homa ene womo enkasa anope womo kan yehu nti ne yenum atoso a yetimi atwa promosidofo womo twisco food drink ni bi eye aduane na esanso ya anomonye anopa ewu hia bi mofra ni hia bi womo lunch park no park gum na womo nonom eba ne sa wokosko otimi sua de yie ena foterebia anka won esanse ena fotuwom we ya making food and drug authority womo stamp kutu no womo de asisu se bamsa anopa yi pebi na nonnom na ahyeta etu Ghana cedisipe womo kutayemu ene yede sompa na kwajoje si no nsia bere mu kase yebo no ye de sommo ma ye na ye hutia wamra ye ba ye be ko South Africa mamu wo mu de atimi ache China fo nso edo wo mato na duafie de ntine ye ha ye ntumi de wo mayo no ye de beto osisi a Homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye endpoint homeopathy clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa baby na ajejo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na ajejo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma bohia e na akra hanso so de wo mu ginamu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu demu ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem tam heba me hye ya me ka se yi ba kwin ani wayi me yensen bra sania tam heba me hya esia gyemi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba
herbal mixture make us me di one dance ya heaven and de me kwa akopie enti se malaria we draw any time herbal mixture enye enunku die nanum ato a wontimi anidie no time herbal mixture duro no na eyema wo oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o time herbal mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu pre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratu yi atu na fa na moko Yeko ye train wa garden nim. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say inkunim difo. Mo asemunim se, ansa na mo bedi inkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins. Ni minerals a. E inkunim difo. Mama, yeah, that's it. Me mo freya pomudi hu hear me. Twisco, power your dreams. FDA agi ejje yin krato yatu. Tontonte. Yenno nsane e fadwen. Ne e fadwen ampa. Se na nim se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye aduro. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den. Tonti na 74 yin so ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka free na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Samennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to nno bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadie nkratoe yi atom. SOMPA TV Emma Akatuapa. Yede wase emo wammo ene twen na ema Akatuapa pampa yento akase no so na yenko wie wa amano ne South Africa mamu na mede okwa akopie wo mo koto wo ho no aso China for mako nso panchi ede wakwa akogina meranim na wo mo ntansa ne se wo mo bu wo ma pa die mra ye wo South Africa no so ne nyina ne se wo mo de Malawi fo bi akoman no mu a wo ma fanyansa kwa na de wo mo kɔ ho enkrata se me se ye fa wo mo ho bia no nya de a wo mo yoye na edi wakogu factory no wo mo yi adwuma ye bro wo ma ho den so abreko a wo mo nhome na no na ba ko ye brebre nya kwan te ho na okoti a ɛhɔ aposifo na so na ntentem won bebo pini wo mo bra na won ka bi hye mu wo factory ho wo mo chi ni panson sabre South Africa court ɛwɔ ho no ahyɛ sɛ wo mo nkoda fiase mfinhia mako aduonu enti ni panson obi ekomu mfinhia aduonu na saafo ni Kevin Chow Jan Hui Queen Lee ena Jacken Zo Mabeao Dai Donyen Enezan Shinlia wo mo nyina ena yede wo mo ekwakotum no wo mo kyese nipa mako a wasesa wo mo akwaku wo nye nipa kuma na ewie ye ntansa no wo mo de mako wo hadu osia ena kyekere wo mo komu ekwawie wo mo sane wo ho wo hadu no mo nwotwe de ebebare wo mo a wo mo ye ho hwe nye yie eno na mra na hyese yemfa wo mo nkoto afiase en mfinhia no aduonu eno na bibifo bibu sase eyi ena enya nwa
South Africa to de dia na ye de bibia ekose wo mo meboa yen Ghana yetimechi bi mo na ye wo mo baaba ye gya won kwan wo mo kɔ wo twasia no wo masa aba enti dia na wo se ye yo da chenka se ebom ye be wura makɔ akosi ase de wo mo yo ye nti a yetimi so wo mo a ye mpen kura antimi entie mu no ye de honsem ebeto afi no wo so afidie no a eye Sompa 106.5 FM anopa no nsia kase ebo ayato din na kojojesi company limited kase no eno na ye de to awi de di mu akotene bia wote ye ne se chairman antwibo si akon chairman wuntumi se de nti a woka Ghana fo mu nsori o na se de menya Ghana na ebio no eye se de no wo hu wo nani so oyeko ho no ni nananom nsamanfo sanse na wo wuba Sasuno mampeni John Domeni Mahama Shagana for Bossa wana wotu from agudia ofa kwoti kwanso no behwe na wotu ase sada na yesanso ebo pinimu ewo Ghana port a yewra ni pese excavators a wo mo ekosesa ye no enye se clear na wo ma clear di congestion na ye ko South Africa China for nso yese wo mo a traffic nipa de wo makwa ye nkuru tudwuma yaso wo mpa chimfinhia adunu akankan for no anopay ye kenkan ma wa ekọ Sompa 93.1 headquarters asantimamu na yiko 100.9 so je Sompa takwa 101.1 je ya takura de Sompa 103.3 doma Sompa 101.3 so fa bie na bono Sompa na henkuru sunwane 98.9 yewra keke pepra ne se kemo etopeten ye no sabre kro na 90.7 nkransa bono east wono mo nso age ya womo ede petiama fra no ho anyina no yensa ekabie 106.1 enu etachima de na womo nso ede ko baabia na Kingdom 106.1 so de mama nkesemfo Adamfo pa Radio France Abrochima mu Paris womo nso etopeten www.sompaonline.com ensemi nyina agu ho Facebook ni Sompa 106.5 FM Accra na Sompa FM Live ye YouTube akankan fo ne triple A man Ejapi APAM DADAA anopa mini menuaba Obaapa nana ya keche ye dan ye hutia wa Ghana today ye de brew